Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe, ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice 20 ku murongo wa 7 kugeza ku 9. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo ingaruka yo gusinzira n'urupfu. Yesu natugire neza. Ingaruka yo gusinzira n'urupfu. Dusenge Imana. Uwera Mana nye n'icyubahiro. Ndagushimiye kubwira ijambo ugiye gushikiriza ubwoko bwawe. Mana, ndakwinginze rigende rihindure imitima y'abantu bagiye kumviriza rino jambo ryawe. Mana, rigira imbaraga mu mitima y'abantu. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwinginze Data wa twese ukurikirane rino jambo kugira ngo rigende ku bantu wapanze ko baryumviriza. Mana, urakoze. Umwuka wera Mwami amanuke kugira ngo Mwami Yesu akorere umurimo wa muri njye. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Kuwa mbere w'iminsi ndwi dukoranira kumanyagura imitsima. Paulo ayaga nabo agira ngo buce agenda. Atebya mu majambo ashitsa mu gicugu. Maze hari amatara menshi mu cumba co mu nzu yo hejuru aho twari dukoraniye. Kandi mwidirisha hari hicaye umusore yitwa Eyutuko. Aremerwa n'itiro ryinshi, maze Paulo arushirije gutebya mu majambo, itiro riramuremera, arakoroka avuye mu nzu yo hejuru ya gatatu, bamuyora ahwereye. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndakuzaniye ijambo ryitwa ngo ingaruka yo gusinzira n'urupfu. Yesu natugire neza. Paulo yarimwo aravuga ubutumwa bwiza. Yarimwo arigisha. Mwabo yarimwo arigisha, hariho abari bariko baramukurikirana ibyo arimwo arababwira. Hariho abari bariko baramukurikirana bakurikira inyigisho arimwo arigisha. Hakaba hari n'undi yari yicariye kwidirisha ajomera. Mu gihe Paulo yarimwo arigisha, uwo muntu hakumviriza ubutumwa arimwo arigishwa, ahubwo yaciye yifatira umwanzuro wo gusinzira yibereye kwidirisha. Ni nayo mpamvu ugusinzira kwiwe kwatumye akoroka ahuruduka kw'iryo dirisha, yikubita hasi, bamuyora yahwereye. Ingaruka yo gusinzira n'urupfu. Uwo muntu yari yicariye ku idirisha, bari mwavuga ubutumwa bwiza, nawe ari mwarajomera. Ajomera hariya. Mbese abari hanze hagutega ugutwi ijambo ry'Imana, wewe yatega ugutwi yo kugeza asinziriye. Buriya niko bimeze n'iki gihe turimwo. Abantu hakumviriza ijambo ry'Imana bagatega ugutwi icy'Imana irimo irababurira inyuze mu iryo jambo. Baritesha agaciro bakaguma basinziriye hehe mu byaha byabo. Abantu b'iki gihe basinziriye mu busambanyi, basinziriye mu buryarya, mu gukora ibyaha bitandukanye. Ibyo ngibyo nibyo basinziririyemo. Uwo muntu yari yasinziriye kw'iryo dirisha yarahanutse, bamuyora yapfuye.
namwe muzakwikangura mwisanga hariya muri gihanamu, kuko abakristo b'iki gihe basinziriye, ntibashaka kwihana. Ubutumwa bwiza barabwumva ariko ntabwo bashaka kugira ikiguhinduka. Burababurira ariko ntibabushaka, barakomantaje imitima. Ubusambanyi bwabaye bwinshi, ubujura ni bwinshi. Abantu basinziriye ku matelefone. Izo telefone zirimo ibintu byinshi. Basinziriye ku matelefone, barimo barandika ama message y'ibiterasoni, kurungika amafoto y'abambaye ubusa, barimo baradungika ubuntu uzanye ubusambanyi babunyujije kuri telefone. Abandi nabo bagasambanira kuri telefone. Abantu basinziriye, ntibashaka gukanguka, ahubwo bashaka ngo baze bakangukire muri gihanamu. Hararindiriye umuntu asinziriye. Niba uzi ko ugisambana, we urasinziriye. Niba uzi ko uciba, we urasinziriye. Niba uzi ko ukiyambika ubusa, we urasinziriye. Wari ukwiye kwikangura hakiri kare utaribona muri gihanamu. Mwene data muranyumviriza, nimuhinduke bicitwa uyu munsi. Samsoni yasinziriye ku bibero by'umugore Delila. Uko Delila yagize Samsoni, buri muntu asoma Bibiliya arabizi. Samsoni baramukuyeho za mbaraga zatuma akora bya bintu, ziramuvaho neza, amaherezo ye yarapfuye. Bamunogoye amaso. Kubera iki? Kubera gusinzira. Benshi barimo barasinzira ku matako y'abakobwa, abandi barimo barasinzira ku kureba iki? Kukureba amabuno y'abakobwa, abagore byambitse ubusa baki. Mbese nta soni abantu basigaye bafite. Umugore akuze arambara ubusa akagenda mu muhanda. Abo bose nibatihana barafite ikibazo. Mwene data muranyumviriza, wari ukwiye kwihana bicitwa uyu munsi. Niwihane, kuko niba udashaka kwihana ufite ikibazo. Gihanamu ntugire ngo caruzuye. Gihanamu nticuzuye, ntabwo kiruzura, nta n'uwe kizigera cuzura. Ntikizigera cuzura. Kirindiriye umuntu wese yanze gukurikiza iby'ijambo riba rikwera mubwira. Niba ijambo ryo kuri kubwira ngo niwihane iki, ukwiye kwihana ico. Kuko niwanga kwihana, ingaruka y'icyaha ni urupfu. Benshi basinziriye mu byaha. Muragenda mu ishengero, mwagenda guterana, bakavuga ubutumwa bwiza, abandi barimo barasinzirira bareba ukuntu abantu bambaye. Kanguka, nukanguke mwene data. Kanguka, niba udashaka gukanguka uragowe, uzikangura usanga uri muri gihanamu. Ntimuri ko se muraburirwa? Erega muri ko muraburirwa, nuko nguku muri ko muraburirwa. Ubwo butumwa muri kumatesha agaciro, yamara ningira kimazi muri mwebwe. Ningira kimazi ariko muri ko murabujonjwa mu butariya, mufata ibitagira ikimazi akora ibyo mwishiramo. Ariko ijambo ry'ukuri, ijambo ry'Imana rikubwiriza kwihana, riguhanura gutandukana n'ibyaha, riguhanura kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, riguhanura kurokora ubugingo bwawe. Iryo jambo karijonjora ukarishira hariya, ariko amagambo akwemerera mbese imigisha y'ahangaha mwisi akaba ariyo ushira muri wowe. Reka ndakubwire, urasinziriye. Kanguka, niwikangure. Wewe usinziriye, niwikangure. Nimwikangure. Kino gihe tugezemo ntago ari igihe cyo gusinzira.
ni igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kwihana mugatandukana n'ibyaha, ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kugira iki? Cyo kwihana. Nimutandukane n'ibyaha, mwihane rwose, mukizwe rwose, mureke kuvangatiranya, mureke kuba akazuyazi, kuko utuzuyazi ntabwo tuziga tuja mu ijuru. Mwihane. Umwami Yesu nabagiye neza, iri ryari ijambo ry'Imana nahawe ngo ndababwire. Dusenge Imana. Mana nyakubahwa Kristo, urera urisumba byose, ndakwinginze uherekeza n'amagambo kugira ngo ashike hamwe ushaka ko ashika, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.